Porodica Žderić. Mama Žderićka ima 4 praseta, od kojih se ne zna ko je veći žderonja. Stalno nešto njuškaju i riškaju, pa žvaćkaju, a kad dođe ručak nastane skičanje i guranje kao da je smak sveta. Polako, deco, uzalud ih vaspitava majka. Jednom su krenuli vozom do susednog sela da obiđu ujnu praščaru i njenih tek oprašenih 12 prasića. Kad su ušli u voz, dobili su mesta u kupeu gde su već sedale 2 starije i neobično otmene ovce, kojima praseće društvo očito nije prijalo. Zato su ubrzo zaspale, a zadremala je i mama Žderićka. Žderčići naravno nisu ni trenutka bili mirni. Pronjuškali su po kupeu i otkrili da neobično otmene ovce imaju u korpi ukusne kolače. Mljac, mljac! Nestali su ovčiji kolači dok si rekao britva. Kad se Žderićka probudila, od bruke i sramote je sišla na prvoj stanici. Izdevetala je Žderčiće i peške ih oterala kući. Čiča miča i gotova priča.